Ketika Lucy depak ben atemu ben Lisa, Lucy langsung ngatela de Michael. Edina kena Lucy pun langsung jatuh cinta kiah de Michael. Situng bektoh Lisa minta tolong de Lucy keangkui aja ge anak amar ke Lisa ria entarah mandia. Ketika Lisa mandi, tiba-tiba Michael masuk dalam jeding. Edina, Lisa keng cuma nengeneng tak atuat sama sekali. Mun reng bini normal apa napole landi lake, yektena pasti atuat. Akhirnya para katetinah adegan cek panceen, tapi burung amar ke anang Lisa to katoan. Akhirnya Lisa pun tuli keluar dari jeding. Ketika Michael keluar dari jeding, temu ben anak Lisa. Tapi celana kana tayakeng cuma bisa nengeneng. Singkat cerita, kedekuung Lisa pun ngajak Lucy keangkui entar de pasar. Tapi tiba-tiba Michael nuroah amarke ternyata Michael ria entarah de tuku bangunan keangkui meliah perlengkapan renovasi. Akhirnya Michael pun nuro. Edina kena Lucy pun ngucak de Michael sebelum entar de tuku bangunan Arya ki enter de sekolahan keangkui nguniin anak Lisa. Seampuna depak neng sekolahan, ternyata Lisa nyuruh Lucy keangkui toron. Soro adentean angko ben Michael enter de tuku bangunan male tak bit-abit. Akhirnya Lucy pun keluar setengah Lisa ben Michael tuli nyingke. Ternyata Lisa ben Michael beni enter de tuku bangunan beli enter de romana Michael. Akhirnya katetian adegan cek panceen sampai malam. Payah. Saampona adegan cek panceen jia Lisa ben Michael sajen bengal. Bahkan ketika orang lain sibuk alakoh